Oh, wow. Oh, oedd e'n wlyb lawr na? Fanny flutters. Does size matter? Oh my god. Haia Forecars, croeso I gyfres brand new a sparkly o'r sioe deitio ora yng Nghymru. As da chi'n coelio fi? Bwch chi fforcio! Mare dwi, croeso I tisio ffordd. O dan y closh, mae gennym ni 2 horny hopefuls yn edrych ymlaen am blind date. Amser ni weld pwy ydyn nhw, ia? Dating history fi wedi bod yn chaotic. Naeth ex fi cael rhyw gyda'i girlfriend brawd fe, so yeah, that went down well. Enw yw Sophie, fi'n 23 a fi'n dod o Caerphilly. 3 gair I disgrifio fi yw outgoing, adventurous ac flirty. Dwi'n credu dwi'n single achos mae bechgyn yn just boring. Nhw eisiau ddim gyda chat. Sut wyt ti? Yeah, sound. So ex fwyaf fi yw pobl sy'n gwylio ASMR. Oh my god, get in the bin. Footballers, sorry, absolutely not. Ac pobl sy'n dweud, yeah, bruv, yeah. No. Cheekiness a flirtiness, allan o 10, probably 9.5. Pick-up line fi yw, you've gone on a date with me, so what are your other 2 wishes? Ew. Ideal type fi yw James Norton o Happy Valley, not the serial killer side, ond just fair. Tall, dark and handsome, got a bit of passion and a little bit of a dickhead. Can I say that? Feature gorau fi beth sy'n ni'n deud yw fy ngwallt. I can't think my cock size, because it's not that big. Enw fi di Sean Wyn, dwi'n 22, dwi'n dod o Aberystwyth a dwi'n gweithio fel diddanwr ar cruise. 3 gair I disgrifio fi yw dwi'n dwl, dwi'n laff a dwi yn bach o charmer. Dwi'n single achos sneb eisiau fi. Dwi wedi cael lot... Nah, I can't say I've had loads of one-night stands. Turn-ons mwyaf fi, siŵr o fod, yw rhywun sy'n eitha confident. Fi'n licio merched hŷn achos maen nhw falle bach mwy mature a maen nhw efo mwy o experience. Fi yn gallu bod yn eitha flirty, mae fe just yn dependo ar y ferch. Ix mwyaf fi yw rhywun sy'n gwisgo Crocs neu rhywun sy'n bita yn swnllid iawn. Os byswn ni'n goffod reitio fy hunan, byswn ni'n deud byswn ni siŵr o fod tua 7.5 allan o 10, ond mae mam yn deud bod fi'n 10. A mae mam byth yn deud celwydd. 3, 2, 1. Hello. Hiya. Right, Ian. Ti'n alright? Good, diolch. Good. Sean, beth ti feddwl ohoni? Very nice, lovely cheekbones, gwybod sy'n neis. Oh, Yeah, diolch. lovely, very nice. Beth ti feddwl o Sean? Definitely type B. Oh, yeah? Very nice hefyd, yeah. Nice to Okay. know boxes. Enw'r gêm yma ydy Spill the Beans. Sean, ti isio dangos beth ydyn ni? Didn't do penis. No, not quite. Beans. Girl, hints. Oh my god. Mae'n a hint. Oh, right, okay. Oh my god. Gen ti tattoos? Mae gen I un calon wrth lower region. Okay, nice. Yeah. Yn y gêm yma, fe gennych chi blatia efo questions o dan y beans. Da chi angen llyfr beans yna I revealio y cwestiwn I ofyn i'ch gilydd. Right, Mr Bean? Offach di gynta. Go for it, babes. Oh my god, gen efo technique, da does? Fanny flutters. Beth yw'r peth mwyaf embarrassing sydd wedi digwydd I ti? O'n I actually gyda ex-boyfriend fi. A oedd ex-boyfriend fi, like, cyn fe yn cerdded ata fi. Naeth esgus bod oedd e ddim yn gwybod fi. Ac oedd e'n really awkward. Achos oedd fi'n fel wedyn trio convincio fe that, oh my god, you know who I am? Nah, that's embarrassing. Yeah, That's awkward. yeah. That's bad. Amser am y nesa. Okay. Barod. Yeah. Go for it. Na ni. Nice. She's got the technique down. God. Ydych chi byth wedi gostio rhywun? Fi'n mynd un am ghostio pobl. Wyt ti? Yeah. And os mae not, like, you know, full of red flags. Yw red flag mwyaf ti? Mummy's boys. Oh, yeah. Get in the bin. Ti'n bach o mummy's boy ta? Na, Oh. na. Fi bod I ffwrdd am blwyddyn, so fi'n wedi gweld mam am bron o bob blwyddyn. Mae fe'n neis bod nhw. Oh, don't even care about I was going to say, it. yeah, try that. Fuck Oh my goodness. Os na ddate ti eisiau anghofio? Yeah, o'n i'n mynd ar date gyda fel great
great-grandson o owner o Giovanni's, yr Italian. Y holl amser, roedd e'n sôn am fel pasta ac how amazing mae pasta yn. A pryd o'n i'n mynd i ordio stacen, oedd e'n fel, no, she'll have the salad. I was like, no way. No, Ond o'n i'n cael, like, pers gyda allan o fe, so, you know. Be, nath e prynu rhywbeth i'r date? What? Cheeky pair of lubes, you know. No way! Ti'n jocian? No. Gas ti pair o Louboutins yn mynd am date efo fo? Yeah, a roedd e'n absolute twat. Ond mae'r sgydau'n lush. Give me the fucking cucumber and the shoes. What? My kind of girl. Yeah. Fwy o beans. Barod? Wyt ti erioed wedi cheatio ar rhywun? Na, bit i cheatio. Fi'n back and loyal. Wyt ti di cheatio? Na. Na, be? Na. Digon o llyfr ben. Yeah. Oi. Amser i fynd on i'r gêm nesa. Da ni yn ffidio allan os da chi'n get on efo'ch gilydd ac os da chi'n cytuno ar bethau. Yn y gêm yma, fe rhaid i chi ddewis rhwng 2 ateb a bita'r pickle da chi'n meddwl ydy'r ateb cywir. Iawn? Yep. Reit, dwi off am drink a dal chi ddi. Ta-ra. Faint o bartneriaid rywiol mae pobl wedi cael ar average? Man, eitha tough. Fi'n mynd i deud... Stunning. Amazing. Wyt ti'n anghywir, oedd yr ateb o 6. Ar gyfer taled, pa mor hir mae dynion yn para yn yr stafell wely? Llai na 5 munud, fi'n credu. All right, okay. Yeah. Short and sweet. Neu falle hynny jyst yn pussy power. Ond 3 munud neu 5 munud a 30 geiliad. Be Fi'n mynd am un hwn. Sexy! OK. Yeah, fi siŵr o fod bach mwy na 5 munud a hanner. A beth oedd yr ateb? 5. So, yeah, o ti'n amazing. iawn? Yeah, da iawn. Be ydy bra size pobl yn y UK ar gyfer taledd? Fi'n mynd gwybod sut i, ti'n meddwl, cyfri nhw. Right. Obviously, 36 double D, fwy, yeah. Fwy? Yeah. Yeah. So fi- I don't know. Yeah. I don't know. Fi'n mynd i fynd 32 Steve now. Okay. Beth yw'n ti? Pwynt a pickle 2 minutes. You put my plate already. No gag reflex, waith, my goodness. Right. Ti eisiau ateb? So oedd y ateb yn 36 double D. Yeah, so ti'n anghywir eto. Considering ti'n fel competitive, ti'n a bit shit. Enw'r gêm yma ydy Spag Balls. A dim i trydro chdi, Sophie. Yeah. Ond mae hwn wedi cael ei ysbrydoli gan date awful chdi. Aim o'r gêm yma ydy cael cyn gymaint o'r balls ar y platia. Mynd bach yn balls deep on the first date. Bydd y person sydd ddim yn cael lot o balls ar ei platia yn gorfod neud forfeit, so well i chdi o'n galad. Sean, ti am fynd cynta. Okay. 3, 2, 1. Oh my goodness. I'm gonna spicy it. 3, 2, 1, go, stop! Ti'n edrych yn fucking gorgeous. Ti'n meddwl ti'n llund y well? Yeah. Let's go. Okay. Go on. Come on. Ooh, 2 in 1. 3, 2, 1, go. Oh! Fair play. Well, you look stunning. Thanks, babe. Be ti'n feddwl o'i ball sucking skills i? Great. Sean, gas di 12, ond Sophie, gas di 15, so ti di ennill. Good effort. Wan, mae'n amser i chdi wneud y forfeit. Ti'n gorau deep throatio yr holl garlic baguette ma. Have you got it in, yeah? Yeah, why not? Let's do it. I'm yn bell iawn. A oedd hwnna'n tragic. Ti'n meddwl bod o ond yn fair bod hi'n neud forfeit hefyd? Definitely, 100%. Yeah? Yeah. Oh, wow. Oh, wow. Wow! Nice. It's not just a garlic bread. It's a deep-throated garlic bread. Pwynt y section yma o'r gêm ydy cael bob peth on the table cyn i chi fynd yn ôl dan y closhes a neud y penderfyniad mawr. Wyt ti'n fwy 50 Shades of Grey neu 50 Shades of Beige? Depends on my mood. Weithiau fi just short and sweet, you know, get it done. Weithiau fi'n licio... No! Right, okay. Weithiau fi yn licio defnyddio toys a pethau. Oh, nice. Go chdi. So ble mae'r... Oh, I can't even speak. Yeah.
Flustered? Just a bit. Jesus Christ. Lle mae'r lle mwyaf adventurous ti byth di wneud e? Mewn coal mine. Oh, wow, okay. Yeah. Oh, okay. Yeah, Great. roedd ex-partner fi yn coal miner, hi os ti'n gwylio. Ac roedd e'n really, really dywyll. Oedd e? Ac Oer? fi'n cael... Na, roedd e'n alright, roedd fi jyst yn cael handprints di ar pen o fi. So fydd e'n mynd i gyda. Oedd e'n leave hwnna? As in the coal mine? Beth amdano ti? Yn castell. Yn Oh, Aberystwyth. nice. Oh, Yeah. lovely. Hyn di'r peth mwyaf Cymraeg dwi wedi clywed yn bywyd. Amser i chi fynd yn ôl dan y closh a gweld os da chi actually eisiau ffarcio. Ta-ra, guys! Can I fart now? Yeah. Oh, class. Been holding it in. O'n i'n really hapus gyda'r match fi. Definitely type fi. O'n i'n meddwl bod hi yn good looking, oedd hi'n eitha doniol, oedd hi'n rhoi fi yn fy lle. Fi'n credu fi yn bit too much for him. Dwi o Aber a mae hi o Caerphilly, so mae fe bach yn bell, ond gewn ni weld beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae'n amser i weld be mae'r sexy singletons wedi penderfynu wneud. O'n i'n meddwl bys ti ddim yn dangos nôl lan. Oh, There you are. Pam? Oh, I don't know. Yeah. So, ba ti'n excited i weld amdano fo? Ie, faint mor tal wyt ti? Be am ti? Corff, yeah. Ti mwy o bum man rhan Yeah, o ydw. boobs? Ydw, OK, yeah. so yna'n bwysig either way efo boobs, felly. Just whatever, like. So, wbath am troi ti off o fo completely. Os fi'n gael dyn ni fel really stupid tattoos. Okay. Yeah, Heb lam. I'm a bean. Amser i ni fynd i bar mar felly ta. Off ni. Mae'n amser i Sexy Sophie a Sizzling Sean weld i gilydd yn llawn am y tro cynta. Barod amdano full body reveal, guys? Yeah. 3, 2, 1, trwch rownd. Ia, diolch a ti. Nes i weld ti eto. And cute, so first impressions. Be da chi'n feddwl, Sophie? Oh, yeah, amazing. Fi'n hoffi, like, sense of style ti, a ti'n tal, so yna'n great. Amazing. Yeah, ti'n edrych yn lovely fyd. I like it, I like it. Nice and stylish. Wel, dwi'n cofio chdi'n deitha fi, un o'r main things that ti ddim isio oedd fo unrhyw really bad tattoos. Yeah. Gen ti rei? A gyda un arall ar ankle fi. Gai gweld e? Yes, di moyn. Yeah. Oh, gosh. Okay, well, hwnna ddim yn... Yeah, it's not too Mae'n bad. hidden yn dyfa, Yeah, so yeah, yeah, just keep your exactly. socks on. Wel, yn bar mar, yn lle 2 for 1, mae hi'n 2 become 1. Cymwch ein? Cheers. Cheers. Woo! So ni'n meddwl off y date yn really, really good. Yeah, we done. We did Really very, nice. like, you know, straight in, gyda fel, like, you know, face full of pasta, stuff Yeah. like hynna. And yeah, I think good. Na, nes i really joio. Be fi ti'n expecto? O'n i'n gobeithio am blond, a Nice. ti yn blond, a ti'n natural fyd. Yeah. Yeah, so hwnna'n neis, a ti'n seem like a lovely person. Ah, diolch. Awesome. Fath gael drink ar ôl ni? Yeah, fabulous. nice. Amazing. Cheers.